Pemirsa, penyatusan subak ring Kabupaten Badung kantun tek-tek ring tengahing pengerau alih fungsi lahan. Pesedahan Agung Irike rajak mutsaha antuk ngukuhang kewentenan awik-awik mangde subak ring gumi keris nenten sayan kaon. Kepala Bapeda dan Pesedahan Agung Kabupaten Badung Made Sutama matutang indik usaha antuk setate ngerakse kewentenan subak ring Kabupaten Badung. Baik ketandani nureksain kewentenan subak kantos mangkin satak patulas antuk satak dase diri Bekaseh. Sejeroning usaha antuk ngemit eksistensi subak jantan sampun kesokong larapan awik-awik. Made Sutama taler ngawuhin samian subak sane ketureksain ring Badung sampun medue awik-awik. Aturan tradisional pudiki nyumpuin indik tetiga baga inge pudike parahyangan pewongan miwah pelemahan. Parahyangan nyayuben indik aci-aci ke pura subak, pewongan ngeninin indik pemilihan Bekaseh, tur pelemahan nyayuben indik alih fungsi lahan miwah wates-wates subak. Kewentenan awik-awik subak raris keselahin nyabran limang warse apisan, sane anut ring baga parahyangan pewongan miwah pelemahan. Kebausang taler saking satak patwala subak, wenten awik-awik sane sampun ngelintangin limang warse antuk 6% miwah sane anyar wenten petang %. Pemargin inucap mangde raja kecian pembinaan santukan sile tunggil persyarat pewentukan subak inge punike patut medue awik-awik. Asa punike taler dasan hektar lahan pertanian ring Kabupaten Badung sayan akeh sane alih fungsi lahan nyabran warsane nyani. Dinas Pertanian dan Pangan Irike nureksain memargi alih fungsi lahan pertanian kantos yodase 5 hektar sawilang warse. Anut ring statistik luas lahan pertanian ring warse kali tali pelukutus, ketureksain si talit lo ngatak 3 siki hektar. Nanging ring warse kali tali siang olas kepanggehna dunang 3 kutus hektar, dados nyane si tali 500 3 hektar. Bali Pos Kuningayang.